te whakarite tētahi o ngā rōpū tono ana i te ara tū a te 4G, ara te rōpū o ngā kai whakapūmau i te reo Māori, mō tā rātou hui ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti. Ko te kaupapa ko tētahi wehenga motuhake o te ara tū ātea ki te iwi Māori. E mea ana te kāwanatanga ki te whakatū pūtea whakawhanake hangarau e 30 miliona tāra te uara mā te iwi Māori. Engari ka rerawa rātou i te whakae ki te tītari wehenga o te 4G ki a tātou. Ko te hiahia o te kāwanatanga kia tau hoko atu i ngā hea o 4G hei te mutunga o tēnei tau. Nā ko nā no hoki te wairua ko huki o te tono a ngā rōpū Māori. Engari tērā te heitara nā te pukumahi o te rōpū whakamana ki te whakatau i ngā tika ki te wai, me te iti hoki o te pūtea hei whakamahi mā rātou i tēnei wā, ka roa anō te tatari a ngā rōpū pērā i ngā kai whakapūmau kia whakatauria wā rātou take.